banyak kali yang naik sama aku. Kak, kasih dong tips langgeng hubungan kakak dengan abang. 1. Jangan egois dan jangan membentak pasangan kita. 2. Jangan mengekang pasangan kita. Kasih dia kebebasan. Kalau dia sayang gak akan kemana-mana. Iya guys. 3. Hargai pasangan kita ketika dia berbicara. Dan guys, Nah, semoga tips yang kukasih ini bermanfaat ya guys. Halo, Hai Emang. Halo Mak, bulan depan aku mau pulang dulu ya, pulang kampung. Berdua mulek kok. Masiol tuamu, Masiol tu orang adongan, Masiol tu mantan. Apa dong? Toi Mamang. Apa norotu sih? Apa norotu pakarotan nih dah? Una pulang mulek kok dah? Ngali mata ada mula mama sa, nang Masiol oma. Justru ala nima, selama 5 tahun ko mangarap to jadi sejahtera, gabi tentramu tau. Tentram buana masuk na musik. Biro, gabi siabi ama gua nu tau. Jason ni mamang dah, abin rotu siya mang dah. Yang menonton drakor raw na ida, kung na mga lulay ho. Ngabi mang dah. Shalom. Odo behea. Odo beho wering gedung-gedung dan jumpa dari Jakarta merlepu. Tinggi kali men. Degudau bisa lepu nah. Muka mataku mamering wering mana. Nih, satu turu ngeong. Mola awi si gijang. Awal ko yang degul-degul lu bereng. TV na pe luar ribaen. I luar ribaen TV na bereng. Marjoget ya hoisiho. Tolu luar tipis, nyirak di sana, sana naik, nyai. Ay sana naik, bereng, ay. Apa yang ngaraudan? Kita kalakot TV na luar raudan. Ang wala ko pesega ma. Yo rayo mak nabe man no na iya, dia to aku sih. Sega usi. Asun nang rip bukan SNE bado. Bereng madala na debil, nebula ka dala na bereng. Wow. Yeah. TV na debil kan. Yeah. halo Mak. Adong nalo si dohonokku. Ning manguli au. Ning manguli ho. Main ni cowok jo. Berapa kali kau pastapi daging ini tidak ku rasakan. Tapi setelah kau tujak toloriri amango asik nai. Kesal. Le. Ayah, le. Alak kecewa hiad do di bet par konter na sa pinjabu mo nay. Terus dohu bereng. Arong masalah mo na mengulun. Arong si masalah mo. Ay ho majuleku. Hutur kartu simpati dile par konteri kartu del komsel. Nabinoto molo kartu simpati del komsel do. Aliyo to matutu par konteri ya ke.